Ngitala ngisho le verse iyona is one of ama verse engiwathandayo. Ngitala ngisho kuyikuthi ke angikwazi ukushawuda mina. Kodwa ngihlala ngisho lento ngithi uyaqonda yini Moses lokho ophethe ngesandla sakhe. Ake sisuke kuMoses njengamanje senze lento okuthiwa self introspection. Sibheke wena manje. Uyaqonda yini lokho okugqokile? Uyaqonda yini lelo jazi? Uyaqonda yini indawo ome kuyo? Izolo bengibisa abantu izolo lengena la. Ngithi inkinga yenisenaba nempakamo. So wathi mawungene endlini yenkonzo wabona izicathulo zakho zibaluleke kakhulu ukudlula le ndawo. Wathi ngona ungene nazo. Lithi Bible Moses indoda yayinamandla ke. Khumula ke manje. Ngoba indawo osume kuyona. Hayi. Kukhulunywa nomuntu onjani? Wathi mo wena unganamandla. Kukhulunywa indoda enamandla. Susa ke Moses manje. Uphinde uJesu uthi zake uyenzani? Ngoba kunesibusiso engifuna ukunika sona. Yehla zake Moses uphumile izicathulo lezi zinto ziqina bese zihambisana. Semathathu. Amen bazalwane. Amen. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayezama ukukhuluma ngempakamo. Kunabanye abantu abayithwele. Baphakeme. Amen bazalwane. Amen. Uma mina ngekho ngeke kuze kwenzeke. Uma mina ngavelanga kulesa sithomba nginese strand. Ngitala ngisho lento bazalwane ngithi social media kwakha futhi njani? Enjoy phela mabe sathi hawu nkosami udumile usibani bani. Uphinde uenjoy futhi mase bethi we bekhuluma kambi ngawo. Usase i-social media. Isahamba ngoline. Shawe njalo ingoma ngithi. Isahamba nje ngoline. Unomuntu akwakhuluma ngelinye la. Wathi lalela Khehlelezi. Njengamanje awukabi nazo ezakho ingane awukayiboni. Video yoqala ubone ezakho ingane, ivideo yokukhulunywa ngayo social media. Kuthiwa impela ubanje nqunu. Ubanje okoteni ephinga. Lapho yilawo uyobona khona ezakho ingane eziyoma zithi owethu umfundisi noma sisifone isithombe kodwa ngeke asindawo sima naye. Yilelo la ngiyobona ukuthi ngempela isithelo sikaJehova sithi. Uma ngifuna ukubona ibandla yileli la ngizoshaya stroke ngihlale kulithenga into yalutho ngihlale ngithule ngithi ibandla liyovela ke lapho lithi ebuhleni nasenjani thina siyohlala la. Amen bazalwane. Masixoxe usuku uthawule ndoda eyihlupha ngale Zimbabwe. Vele kwakuthiwa uma ukhuluma ngegama layo wawazi ukuthi nje uma uke waphawula iyabuya for wena. Akusimona igama lakho eZimbabwe. Wayibuya kudubule epolice station kudubule. Amaphoyisa ayakhuluma dubule nawo. Kuthiwa ungasakhuluma ngegama lakho. Makhunywa ngayo kuthiwa loya. Amen bazalwane. Wabazi. Ngelinye ilanga naye ulokhu njani? Amen bazalwane. Amen. Ngale makhelwane wami. Amen bazalwane. Uthi ngiyafisa ukuthi uphelele iyo yonke into. Iphele yonke into ikushaya impilo ikushaya usalungana lutho. Ubone ukuthi uthando nginalo ngawo. Engwazalane nathi uma sesiyibona ngathi sidrive imoto ezincane siyabhamba. Bambuza ubhampela ingane yakho lelithi uthi lelithi angeke ngikuthinte ipampers linjena namhlanje. Sithi ipampers mntanami. Amen bazalwane. Athi lelithi akujabulela uthi ngeke. Ngeke ngikuthinte. Yini bazalwane yanto leyana akamuphakama uzuphakamela emndeni wakho. Bazalwane namhlanje ngiyanizwa nikhuluma ngoMoses ngiyabonga kaMoses. But mina I'm more worried ngebandla mangithi ngiyabuka. uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi uthando likhona kodwa luyifake. Bazalwane linjani? Anihlukene nomuntu othandana nendoda noma isoka. Athanda nendoda eyiforeigner yangaphandle. Mayibuzwa sisi wamuhle kangaka wathandana nomfana ombukayo athi lutho ngimthandi kodwa nginjani? Ngithanda imali yakhe bese ngiqhamuka ke mina ngithi kodwa akekho umuntu onjani onganalo idlozi. Yidle leyo mali. Ebazalwane yidle leyo mali kodwa ngiyakela into yodwa akekho umuntu onganalo idlozi. Njengamanje sinabantu bazalwane abakwi relationship kodwa akekho kulelo relationship ikhona ayigadile ikhona ayibhekile
uphilile lalela ke umuntu onganalo idlozi enyila ngawuphenduka amatafula hey bazalani njengoba steam as well ekhaya ayophenduka amatafula kungenzeka uyisoka nawe uthandana nogogo omdala bakuze bathi phela inwele sesimhlophe ufunani kuye uthi angithandi yena ngithanda imali yakhe hey lo muntu unedlozi amen bazalani nedlozi kamuntu kungenzeka bazalani lokuthi uyathandaza ibusisa zehle wena uRobin uNkulunkulu sithi masisuka lana uyokhipha isisu uthi umkhuluma engayibonanga nginankinga ngikhohle uthi ungasabi mina ngithunyiwe bazalwane mina ngithunyiwe ngiyisithunywa mina ngumuntu osebenza kwiKorea uNkulunkulu mayifuna uKorea something uthuma mina athi lalela njengamanje ithi mina ungangisabi kodwa uqala kokuhlakanipha kunjani ngiyakwenza yini lokho bazalwane phela bathi bayakholwa bazalwane bathi bayakholwa ngithi yazi bazalwane ngizothola ukuthi ihlazo masisakhida kahle la ngomoya ukhona singabatali sibaphulvele futhi wena wakhuluma wathi kuFacebook ngoba ngangakuboni namanje futhi usacomment hey bazalwane uNkulunkulu uyayisebenza ufihlakala kunokufika abantu nasebafika ngawo 3 afika join line mayingena bazalwane lapha endlini athangizile ukuzohlola uzowenzani mkhulu ngakhuluma ngathi ngegama la Facebook lapha kuhlekwa ngithi athi yini lo engangikhuluma ngithi ngithuka ngithatha kancane kodwa kusuka ngilali kahle kunalento elokuthi mangizotholisa yes cabanga ukuthi omunye wangena ukhona mfana ose-university yes bathi ikhula kufundela phethe no100 wathi anginamali anginalutho kodwa ngale 100 rand lo ngizocela uqobo mangena omunye ubhuti naye the giant namathathu ngithi ukuthi wawuchaba uyachama wena bathi no mkhulu kodwa namhlanje ngizoyehlisa impakane hayi ngihlala ngicomment angisho ku-Instagram mawuke wapost into ngiyabuka ukuthi uthini kanjani mawuthenge something ngiyakhomenta nje ngiyelele bangilandela abaningi kodwa namhlanje ngizoyehla ngithi kuyeliwe uyoxolisa khona athi mkhulu ngize kuwe ngizothatha impakamo yami ngiyibeka phansi amen bazalwane khona la bakhona bazalwane abathi bishop la mabesho la kodwa mabefika ngaphandle bangikhulume kani uze wazi ukuthi ukhetheleza unani amen bazalwane njengamanje usenkonzweni uhamba nomngane wakho umngane wakho ukhonzile ukuthi uzosizakala kodwa egcineni ubheka umhlebe umngane wakho unedlozi lo muntu njengamanje ubheka nomngane wakho kanti uyazi ukuthi nisele indoda uthatha indoda yakho uze wazi ukuthi lo muntu unedlozi ikhona imbazalwane kunabantu bazalana bathi mina if lecturer prophet lo muntu phela abantu ubona ukuthi le nto bazalana ikhona mangamemezela ukuthi for the next 4 weeks as prophet esontweni sigidi sikhala ngisifunda iBhayibheli finish ungabona uzobona ikhaya phela ngithi lento simple bazalana ibonakala mangekho esontweni kwenzakalani mangekho ngiyamthanda uMoses wayinamandla but mina mangifunda iBhayibheli uMoses ugcine engangenanga eKhenani yes ayizana sikubeke naye la yeah uma uMoses ehamba umisuza ama-powers akhe yeah amen bazalwane kunomuntu othi mayise nama-powers wonke sowaphethe ebese ibone ikakaramba aka we control this world amen bazalwane ngithakunina kunabantu uNkulunkulu ongakaze ababusise ngemali ngoba uyabona ukuthi mangibusisa ngemali kunabantu abaningi abazofa bebulawa yiwena ngoba uzothatha imali yothenga izinkani ukubabulala abantu uma behamba endleleni bayakhala bathi bekungcono la siphuma khona bese ngasutha amen bazalwane Moses somile bayambikela phela ubaba waba ngithi uNkulunkulu wabona babona lutho uMoses ubona lokunganye uMoses uyaguqa yathandaza ukhuluma noNkulunkulu wakhe uthi mayibheka uthola itshe iphuma amanzi amen bazalwane ufunde kahle iBhayibheli amen yathula ngesithithithi kodwa ngibeke icosha mina kungcono bazalwane ngilazi ngifunda ngomoya yes didn't go to Bible school I don't have time for that umoya lo wani uma ukwazi ukungikhombisa iID number yakho yini ufuna ukungikhombisa ukuthi ukhulunywa ngayo mina bazalwane uNkulunkulu ngomthetho nje because
Ukwazi ukukhombisa i-ID number, wangakwazi ukukhombisa i-pin code yekhadi lakhe lasebhenki. Hayi abazala lo ufuna ungithalente ngathi thana ngikho ngizokunika mina u100,000 ulanda speed point lapha ukhipha ikhadi lakho ngizoyifakela i-pin. Hayi umthetho esiqale sikhipha so ngitanje kawu4 ku200 ngizokunika i-speed point seko la. Ngizoshaye ngizoshaye. Because bazala it's only 4 numbers. And net bank is only 5. Ngizoyishayela ngiphinda. iBhayibheli bazala mina ngifunda ngomoya. Uma ngibona into okay bajulile manje ngiyasala manje. Cela inkosi Nkosi. Uzodifunda nani? uNkulunkulu angifundisa. Uthi lalela mfana. Ngithi ngilalela Nkosi. Mangihleli la. Thina ndoda yakho ningangena. Yeah. Uthe Moses uyabona yini Canaan? Kodwa ngeke usungene. Ngithi Nkosi indaba. Uthi uNkulunkulu uMoses umenikwa amandla ukuthi amanzi abe khona. Urobha abantwana laba ehamba nabo. Uthi nabona amandla amangakanani? Uyakhohlwa ukuthi lamandla wathatha phi ezulwini. Akasalikhuluma iqiniso kubona. Inhliziyo yabona ke Moses ke ngoba usuwenze kanje. Nali Khehlelezi ubuhle balo uyabona yasibazana ngathi ngiyabona ukwabona mawungena ukuthi andikazi niye Dubai lenzo ukwabona mawulendele Dubai mawulenda ngabo 7-8 ebusuku ulenda ibhayilo lenta kanje ngicabanga ukuthi nginokuposta ngiposta ubukhazikhazi liinhle Dubai usuku uyibona ukwaze kwakho kwaze okay naseJoburg mawulenda ebusuku inhle Joburg ubona neMoses Mabhidi uyibona inhle lento unfortunately mawungazi ugibela ibhanoyi hamba ku social media uzobona sepostela amen uMoses naye wayibuke ethi yazi ayithena why ngoba wahamba mama kunabaprofeti abathi bamenike isiprophet uma kufanele baprofete ngomoya kaNkulunkulu basebenzisa inyama usebenzisa inyama ngoba uyazi vele ukuthi yonke into engikhulumayo bayikholwa misuse ama powers kaNkulunkulu uphinde uhambe lithi iBhayibheli qaphela ngeensuku zokugcina kunabaprofeti bamanga bazovela siyababona bazalwane abantu abadlengisha inyoka abantu abaphuza upetrol babaphuthe ngamadumu babaphutha njengamanje phakathi kwethu la uma sibhizi bazalwane ngizotshela impilo engayazi wena mawubuka ngeso lenyama ayishaya lesilimi lo baba lo semoyeni bazalwane siyakucheka thina siyakucheka thina sithi sikucheka isizwe sithi yabona bazalwane makusemoyeni kunala kuhlangana khona kuthenqi sibingelelane sodwa ngabakamoya lapho sibe sesicommunicate sodwa sesinihleba ayisithi masicommunicate sithi siniyayicima le ndoda iphi le ndoda angeke manje le ndoda ngeke isenyameni uyamnyama yabona nabalibuka hayi lo muntu semoyeni straight ushayisa izinto yawo bazalane lethi iBhayibheli ihlolisisana umoya benu baprofeti ihlolisisana ini umoya ukwengomolweni ngeke bazalane uthi nomoya usuku ugome uhlala ekhanda lomuntu umlume usuku ugome umoya ukwengomolweni amen bazalane umoya bazalane wakucontrol noma ushayela bazalane uma usuyidlalilizayo noma uyidlala ingoma ngajula iyafika lento imifika uyicontrol uthi inkosi ngiyezwa udrive imoto ungabona iyo foto zeyithathe ngakona umoya idimoni ngoba bhekani namadimoni awuzenza umoya lizele wabheke namadimoni awuzenza umoya akakhuluma amadimoni athi ngiyangomoya ngibayele mina ngugogo mina ngubani kanti idimoni uNkulunkulu wayiqalekisa amadimoni waqalekisa aphuma ngene ey'ngulubeni mayisuke iy'ngulube zawo ngena kuphi emanzini kanti indaba semanzini phela ngithi njengamanje sengike-explain amanzi ade sibone ebusuku phela njengamanje wayebuza ukuthi okay kahle besiyenzani ugodoliswa nje ugodoliswa ngizwe ngidumazeka bazalana dumazwe into yodwa nginabathandazi engithi ngibathembile ngizobathemba nyosho bathembile mina because uma ngirate ibandla lami ngilirate njenge-team leyo kuthiwa i-Arsenal high profile teams Arsenal ngoba whenever makuthiwa isithelo saJehova siyeza wazi ukuthi kuleyo ndawo kuzohlonishwa
enamakona azophuma ugqoke uniform yesithelo sikaJehova ubanje ubuze uthi hey ngempela usonta kuyeni bathe lalela ihlazo abayenzayo bathandaza abathandaza la ufanele bayiveze khona ukuthi thina sabathandaza besithelo sikaJehova amandla sinawo asabi yiba basaba amanzi number 1 yiba basaba amanzi uma kufaka abantu emanzini abantu bokuqala kufanele babe semanzini imina ofanele ngiqala mangiqeda mina kumele ngifake bani bona mabe iqeda bangaphumi bathi wozana sifuna ukunika amandla esinjani esinawo nathi in other words they are trying to tell you cha asinawo amandla sisuke sifake ayithi bazalana yena noma bengangizonda nginandaba ngidli kubo lokho kufanele kwenza amina bazalana iqiniso angilitha lipolish ngilibeka ba ungizonda unginyanya nginandaba uzohamba kulabo abazokuzonda abazokuthanda ukuthandela amanga mina bazalana ngipolish ngitshela nje ba iyangicika yizimala and it's not the first time yaqhubeka lento uma kuyisho abantu emanzini uthola sekusele abantu emanzini noma bawu3 noma bawu4 bathandaza babalekile konke baseyimotweni umuntu abayibolekile futhi hleba ayaya mandala amanzi ayasuka thina sa bamabhoza ngapha esinazo amabhoza amadimoni izwa usathatha abasebenzi abantu amabhoza ijabanda lapha yabantu uyakuya kodwa uzobezwe esontweni